Reka tubasuhuze kandi tubifurize gukomeza kumererwa neza nshuti bakunzi bacu. Nitwa na Kreti Ntirushwa, mbahaye ikaze ku Ibendera TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inkuru yakomeje kuvugwa hirya no hino, aho umuntu yamaze kwiyemerera ko yishe abantu 9 bose bahuriye ku rubuga rwa Twitter. Reka mukanya gato cyane inze turamburiye inkuru yose, ariko ndabibutsa gukora like, subscribe, share ndetse ushobora no kuduha igitekerezo cyawe. Ni mukanya gato cyane nkaza turambura iyi nkuru. Umugabo wo mu Buyapani yemereye urukiko ko yishe abantu 9 amaze guhurira nabo ku rubuga rwa Twitter. Muri uru rubanza rwatumye igihugu kigwa mu kantu, abantu bakaba bakomeje kwibaza mu by'ukuri ikintu cyaba cyarateye uyu mugabo gukora iki gikorwa kigayitse. Takahiro Shiraishi, wahimbwe izina ry'umwicanyi wo kuri Twitter, yatawe muri yombi mu mwaka w'ibihumbi 2017 nyuma y'uko ibice by'imirambo bisanzwe mu nzu ye. Hatangira iperereza yo gushaka kumenya aho ibyo bice by'abantu byaba byaravuye n'intandaro y'uyu mujinya wo muranduranzuzi waba warateye Takahiro okwisasira abo bantu bose. Ejo kuwa gatatu, ubwo uyu yagezwaga mu rukiko rwo mu murwa mukuru Tokyo, ibyo aregwa byose byaje kugaragara ko ari ukuri. Abunganizi be mu mategeko bavuga ko ibyo birego bikwiye kugabanywa kuko bigaragara ko ngo abo yishe babanje kwemera ko abica. Mu gihe urukiko rwaba rubimuhamije, Bwana Shiraishi yahabwa igihano cy'urupfu mu Buyapani gihabwa umuntu bamumanika mu mugozi iyo nyine kimaze kumuhama. Uru rubanza rurimo gukurikiranirwa hafi muri iki gihugu. Mwiburanisha ya mbere y'ejo kuwa gatatu, abantu barenga 600 bose batonze umurongo bashaka kujya mu myanya 13 yagenewe abaje kumva urubanza, nk'uko bitangazwa n'igitangazamakuru na ahashika cya leta y'Ubuyapani. Dore uko byagenze mu rukiko. Igitangazamakuru unahashika cyangwa NHK kivuga ko ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko uregwa yafunguye konti kuri Twitter mu kwezi kwa gatatu muri 2017 agamije kugera ku bagore batekerezaga kuba bakwiyahura. Yabonaga ko ngo bizaba byoroshye kubageraho. 8 mubo aregwa kwica bari abagore, umwe muri bo yarafite imyaka 15 y'amavuko. Umugabo umwe gusa mubo aregwa kwica wari ufite imyaka 20 yishwe amaze guhangara Bwana Shiraishi amubaza aho umukobwa bakundanaga yarengeye, nk'uko bivugwa n'ibitangazamakuru byo mu Buyapani. Uyu mugabo uregwa w'imyaka 29 gusa bivugwa ko abo yishe yabashukaga ababwira ko yabafasha gupfa, ndetse rimwe na rimwe akavuga ko aziyica agapfana nabo. Umwirondoro we kuri Twitter warimo amagambo agira ati, ndashaka gufasha abantu bafite ububabare bukomeye. Agakomeza agira ati, wanyoherereza ubutumwa bwo mwibanga igihe icyo ari cyo cyose. Ubwo bwicanyi bw'uruhererekane bwatahuwe ubwo polisi yari irimo ishakisha umukobwa waburiwe irengero, isanga ari umwe mu bo uwo mugabo aregwa ko yishe. Abapolisi basatse inzu ya Bwana Shiraishi iri mu mujyi wa Zama hafi Tokyo, bahasanga ibice by'imirambo y'abantu. Abunganizi be bavuga iki kuri ibingibi bikomeza gutangazwa?
abunganizi ba Shirayishi mu mategeko bavuga ko Bwana Shirayishi abo yishe bari babanje kubyemera ko rero ibirego bikwiye kugabanywa bikaba kwicwa habanje kubaho kubyemera. Ibi ngo bihanishwa igihano cyo gufungwa cyo hasi kiri hagati y'amezi 6 n'imyaka 7. Ariko ku rundi ruhande byatangajwe ko Bwana Shirayishi atemeranya n'abanyamategeko be kuko iyo ngingo aho yabwiye ikinyamakuru cyaho cyitwa Mainichi Shimbuni gisohoka buri munsi ko yishe abo yishe batabanje kubyemeranya. Mu magambo ye yatangajwe n'icyo kinyamakuru ku wa gatatu yagize ati hari ugukobagurika ku mutwe ahagana inyuma ko bishwe, bivuze ko batari babanje kubyemera kandi nabikoze gutyo kugira ngo batandwanya banga kwicwa. Ubu ubwicanyi bwagize yihe ingaruka? Abatuye Ubuyapani bahise bagwa mu kantu ubwo ibyo byahishurwaga muri 2017 ndetse bituma hongera kubaho impaka zijyanye n'imbuga za interinete zivuga ku kwiyahura. Icyo gihe leta y'Ubuyapani yavuze ko ishobora gushyiraho amategeko mashya agenga izo mbuga. Byanatumye Twitter ikora impinduka ku mategeko agenga abakoresha uru rubuga ivuga ko badakwiye kwamamaza cyangwa gushishikariza kwiyahura cyangwa kuba umuntu bwe yakwikorera ikintu gishyira ubuzima mu kaga. Icyo gihe kandi umuyobozi mukuru wa Twitter Jack Dorsey yavuze ko ibyabaye bibabaje mu buryo bukomeye cyane. Ubuyapani bumaze igihe buhangana n'ikigero cy'abaturage biyahura kiri mu biri hejuru cyane mu bihugu byateye imbere. Nubwo imibare yagabanutse cyakora nyuma y'uko mu myaka irenga 10 ishize hashyizweho ingamba zo kwirinda kwiyahura, gusa ngo biracyahari. Urubuga rwa Twitter ni rumwe mu mbuga zikunze gukoreshwa n'abantu banyuranye ndetse hakaba hariho abavuga ko uru rubuga rukoreshwa n'abantu bajijutse gusa, bikaba bitari bimenyerewe ko umuntu yicana bene aka kageni binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Urubuga rwa Twitter ni ubwoko bw'urubuga rutangarizwaho amakuru ndetse no guhurizaho abantu banyuranye. Urubuga rwa Twitter rwashinzwe ku ya 21 Werurwe mu mwaka w'2006 rukaba rumaze imyaka 14 yose rubayeho. Icyicaro gikuru cy'uru rubuga kiri i San Francisco muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho rwashinzwe n'abagabo barimo Jack Dorsey ari nawe muyobozi warwo kugeza ubu uru rubuga rukaba rukoreshwa n'abantu bagera kuri 321,000,000 bose bagomba kwitonda no kuba menge nyuma y'uko abantu batangiye kujya bicanira ku uru rubuga nkoranyambaga rwa Twitter. Ndabashimiye cyane mwese mukomeje kubana natwe ku IBENDERA TV. Nge nitwa na Kreti Ntirushwa. Ndabashimiye, mugira amahoro y'Imana.